Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel la wenze kanje awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ngaso sonke isikhathi ke mangifaka ivideo. Bafethu iphelile ke isizini ka-2024-2025 njengamanje siya kwisizini entsha ka-2025-2026. So bafethu ke njengendlala yenza if kuzoqala ke isizini esuke intsha iqembu neqembu liyaye likhiphe ijezi elisha. Isikhathi esiningi ke kuvamile ukuthi ke before i-team ikhiphe ijezi ngokusemthethweni kube ukuthi ke maningi amajezi ayizinhlobonhlobo asherwa abantu ko Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok njalo njalo. Beshare nje kuthiwa Orlando Pirates jersey leaked or Kaizer Chiefs jersey leaked. So maningi kakhulu bafethu ngekwazi ukuthi ke lona liphi ijezi elizosetshenziswa. Nawa ke nje lawa siyawabona leli ke angilizwa kahle futhi angiqale ke nokulibona. Before singene kule season akade iphela ngangalibona futhi leli jezi, kodwa bafethu ke kunaleli jezi leli eliqokwe lo sisi lo nalo ke kuthiwa ke elinye ke lamajezi nalo kuthiwa liputshukile ijezi le-Orlando Pirates liputshukile bafethu. Angeke ngiqamba amanga leli jezi lihle, white nje omuhle awutayiliwe, white onormal lihle kakhulu yabo. Mangathiwa kuphuma lona ngempela, mangathiwa mhlawumbe ilona impela leli liputshukile, hayi bafethu ngabe ukuthi impela ke sodlala ngejezi elihle kakhulu kule season ezayo, ngoba bafethu siyawufuna uwhite, siyawukhumbula uwhite, hayi labo green laba i-Orlando Pirates esiyasifikela nabo. Uwhite siyawufuna back bafethu yabo. Mangathiwa kuphuma leli jezi leli eliqoke le ntokazi le, hayi yonke into ingamhlophe ngesizini ezayo. I'm sure ukuthi singayithatha mhlambe i-league, nginethemba lokuthi singayithatha i-league mhlambe i-Orlando Pirates mayingase ke ibuyele kwijezi elimhlophe u-white. Bafethu drop i-comment lapho ungitshela ukuthi wena ke ulibona kanjani leli jezi, ngabe lihle? Ngiyazi sibona ngendlela engafani kodwa nje mina ngilibona lilihle. Awucomment lapho comment section ungitshela ukuthi wena ulibona linjani leli jezi. Ungakhohlwa ukulike ivideo, subscribe kwi-channel. Asihlangabezane kwevideo elandelayo, isale kahle.